Шупашкар пелекширалы жылдылдарыны целе цеп хулара парремыш худ университет халықсем хушинчи планері ертірі. Ана республикари художниксен пірлешеве ергелене. Парерне візем цеп хулари илемлі вырынсене сынарлана. Онда худшыны ширмулды университет хызен піререшне Шупашкара барнелене. Планера ехрем купса бульваринче бідімлетріш. Владимир Разин Твай районен жень. Керек менле картинара сюжет пулмала. Унержень кашни эже шынна шоғыжаямала. Ыра врентмелле тет вол. Шак югерджеге эрне хадерлене, мен вулзадухны авторын кымылне кайна. Ку ішінже элихи бегалгине, шамракпа ваттыне ксардашын болдым. Малалага спать, шене вулшенеле, пылицыне, шурцыне, күмезіне, Пөдем шучандалық кісіне пықсай көріні. Акуна арзинзіне сынатору көріні. Керажіне сынатору көріні. Эзір ялда үйгізі келдерена? Бір байне ялда, бір байне мастерскойнже. Викентий Лукьянов пленер вағыденже сагыр картины үйгерне. Пуринже де Шубашкар илемне сынарлана. Шәкі жевыл адыл шинжи яқты зем ятпана. Үйгерне жүхне омаршандалықтына. Апла булинде автор картинара хевелли кунак дартмадырышна. Вся картина дебі иге гон жердім алдан природына газа жердім жак яқты зәне перен Чебоксарский залив радыраган яқты зән пиде илемле. Каран варанде мастерскойнде үйгер забдердім. Турцин женде, Германин жен, Узбекистанран художниксем келіне бір-біріне мүлі ішленіне бұға пар, бір-бірін жен вірене пар, опытсы миле пар жене бегенде. Пленера тенже шайынже ертерне. Шубашкара Германирен, Турцирен, Кыргызстанба Узбекистанран үнержезем келіне. Пәдембе шеремулды художник худшынны форума. Ку пызык картинына візем пурде пірле үйгерне. Хыназене хулари авалхи шуртсем, адыл, шинзен сунезем тұткынлана. Шакна візем хызен жезенже гдартна. Пленера худшына ганзенжен кашне хэнь пер картиныне Шубашкарда хаваре. Візенжен вунь белегішне акцины в сене джиле унер шкулне парнелеш. Ытызене вара теп хулари музейзене валешсе бареш. Чувашченгларм вали Алена Артемкина, Михаил Солин.